يسمع كيف بيسمع. عندنا باش فاكر فرنسا. شوف الشعب يتبع في حسناوي. الشعب يحب حسناوي، صح ولا لا؟ اسمع قول لهم كيف حسناوي ما يطلعش والشعب قاعد يتبع فيه. شوف بربس قاعد تعرف حسناوي. خوتي طلعوا في روحتي لكم، صح يا خوتي؟ السلام عليكم. حسناوي بخير. ستوجور حسناوي هادو لي زاجيرو تاعنا، تاعنا خوتي. لا مافيا خوتي. من الجي ولا منين؟ وسوس هذاك لا مافيا كاع ماشي يدوروا في برج باريريج. وانت من البرج. يا انا نحب الشلف. قال لك الشلف وين راه يتلف. صافا خوتي انا نحب لي زالجيريان خوتي. عطوهم ميساج تاعنا لي زالجيرو واش تقول لهم؟ صح فرنسا بدون زبل واش تقول لهم؟ ارواحوا. او يضحك تاعنا ويضحك. وين نجيبوا غير من الجزائر بصح تزير فيها الغبار بزاف. النار طاير. بصح تقول لهم ارواحوا نتايا تضمنهم. نضمن لهم هكا مليحه. قالب كاسكيطه ديال لي نواظر مليحه. صافا خوتي كاش مال بورو خاطيكم مال بورو. لا خاطيكم تبيعوا مال بورو. لا مافيا تخدم. لا مافيا خاطيكم سرقه. حلال بنتوره. خوتي الالجيري سلموا عليهم. السلام عليكم الالجيري. ارواحوا كي تعيطوا لهم ما تلقى حتى واحد. كاين صح. هاي خوتي طلعوا في روحتكم توعنا لي زاجيريون كاع. تكذب يا الكذاب. تكذب يا الكذاب. You speak English? Welcome in Paris. Merci, au revoir. Española? Habla española? Rondi la secondo Malaga. Oui. وبليجي نحبس باه نهضر معاكم مغاربه. كنبغي المغرب واخا دابا بلاتي. انا نبغي كازا. ومراكش كاع ما نبغيهاش. كازا لا مافيا. وعندهم البنات زوينات. الجيريات كاع ماشي شابين كاع تقول قوريات. ومغربي المراه هذه والله كلاس مفرحاتك. مغربيات نساء واش بيك؟ شوف راك مبنبن. راك شباب على واحد عمره 20 سنه. ها ملي كنسى وتبان صغير اخويا. واخا كي كاين الخير. مغربي طلع في روحك خويا. بحال هنا كاع خاوه. صح التوانسه تنخاوه. بصح التوانسه يبغوا الهريسه بزاف. عندهم غير الهريسه في بلادهم. صح اخويا. وبليجي نصورك يا الحاج. مرحبا بك. لا كلاس. هكا ما يقولكش العرب زعما ماشي ناجحين في فرنسا. الحاج برزقو بوشري ويشري ويخلص. يعجبوني الناس اللي يخدموا هكا ويديروا دراهم اللي عندهم ميتي. باسكو يقول لك العرب زعما يسكنوا في لاسيتي وما عندهمش الحاج. وفي باري في الريبوبليك. الله كلاس. والهنديك تهلا فيه. خدموا هادو مليح لهم شويه الاسكلافاج. الهندي خدم سينو يحاوزك الالجيريين يجيب واحد زيري. او يتمسخر شويه. راه يتمسخر. لا. ما تخلصوش هذا الشهر. الحاج طلع في روحك. ميرسي. تاوعنا بصح يحبوني بزاف. بصح الدوله اللي قلقوني على بالك. ما نحبهمش يا اخو على بالك. انا ماذا بيا ما يكونتروليوني وما نكونتروليهم. ما يهضروا معايا ما نهضر معاهم. باسكو غير الشر هما. راك شايف جامي ينفعوك ولا المليون ولا. خوتي لا كلاس حسناوي لي زاجيرو يحبوه بزاف. خوتي تهلاو في روحتكم خوتي. والدوله راهي جايه بصح ما على بالوش باللي ستار خو. راك شايف خو يحبوا يدونا غير كوميساريا كاردافي الحبس. خوتي تهلاو في روحكم. بصح حنا لي زاجيري عندنا الدم سخون. لي زالجيريا والله مغاربه والله قاربهم واحد قال لك الحاج عرب. كاع في صاك واحد. يقولوا لنا كاع صلاغه بالحاج. الحاج انا راح للبلاد خلاص. انا ما نزيدش نولي. دراهم كاين في البلاد. انا وشريح ندور له الناس يتباع في الخرده. الحاج تهلا. الحاج لا مامي. الحاج كان يبيع الغبره بكري في بالفيل. الحاج الحاج دار تاويل بولادو راه مريح. واش راك دير الحاج على بالي بلي مريح ويخمم غدوه واش يدير. الحاج توانسه نبغيكم خوتي بالكل. نبغي التوانسه خويا. كان عندي واحد صاحبي واسمه جمال مجربه تونسي مقود. عباك واش دار قوريه في عمرها 50 سنه ما بغاش دير له كوارط. ضربها للطبون ودار لها ايطرونكلومون ومثقلها في فمها. بصح راجل التونسي. On se connaît. Je la connais elle. Ah tu m'as reconnu. J'allais faire une blague, tu m'as reconnu direct. Mais j'aime pas que les gens me reconnaissent, tu vois. Je veux que les gens me reconnaissent quand je pète le million, tu vois. Elle est timide elle. Mais je regarde toutes tes vidéos. C'est vrai. Tu m'as suivi sur Insta, j'étais trop. C'est vrai. Instagram? Ouais, tu m'as C'est vrai. Faut que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, c'est la base. Je veux percer sur YouTube, moi. YouTube, spectacle, showbiz, cinéma. Facebook, c'est les cassos. Vas-y, cousine, صحتك. Salam. La classe. Vous êtes ensemble?
File-lui un bisou. Vas-y, s'il te plaît, pour en faire plus. Je t'en fous si. Vas-y, vas-y. Vas-y, un bisou. Ça me s'excite, moi. Oh là là. C'est rarement je parle avec des filles et c'est rarement je drague. Mais elle a du charme. Franchement, t'as les yeux verts en plus. T'as les yeux verts ou? C'est vrai. Mais par contre, le physique, faut manger quand même. Hein. Moi, j'aime bien les formes aussi, tu vois. Franchement, si tu t'aurais juste un peu plus de... Ouais, mais de toute façon, tu sors pas avec des gars comme moi, toi, ça se voit. Toi, tu sors avec des petits Michael, soirée concrète, tout ça, de la MD. Ah, je connais, hein. Vas-y, hein. En gros, on a les mêmes. C'est vrai? La tête de homme, c'est une folle, chouette. La tête de homme, c'est une folle. Ouais, ouais. Toi-même, tu fais tout. Regarde, eux, ils sont frais. Lui, ça se voit, il gère de la meuf, regarde. Un petit mec comme ça, l'autre aussi, un petit blond. Tu pété, appareil dentaire en plus. Plus, laisse tomber, frère. T'es pété comme mec, frère. Et tape des brolettes, lui, ça se voit. Sur le site, là, XN. Ça... Tous les soirs, là, t'as pas de vie. T'habites au Paname? Non, Créteil. Banlieusard. Vas-y, les frères. Ça, c'est pour acheter, ça. Chinois, vous avez tout acheté, Chinois. Bar, restaurant, arrêtez d'acheter, c'est bon. Laissez-nous un peu manger, nous, les Arabes et les Noirs. Vous avez tout acheté, les Chinois. Moi, je suis pas chinois. Et pareil. Vous nous avez niqué. Allez, Cassos, vous dansez dans la rue comme ça, vous avez pas de vie ou quoi? Regarde, elle aime pas se faire filmer, quoi. C'est ça la France des années Louis XVI, quoi. Fii, j'ai envie de te filmer, tu tournes la tête et je te filme, moi. Elle me connaît pas, elle est dans un autre monde, elle. C'est déjà un grand plaisir que moi je parle avec toi déjà. C'est déjà énorme. Ah, elle pleure. Son mec, il l'a quitté. C'est normal, elle danse dans la rue, hein. C'est son mec qui l'a quitté, je trouve ça normal, quoi. Parce que c'est pas normal de danser dans une rue à 14h, on devrait être à l'école. Je suis allée à l'école. Elle a pas le sens de l'humour, elle est pas drôle. Non. Après les gens, après t'auras plus d'attache. Personne, t'es pas attachant du tout. Regarde, moi j'ai envie de partir déjà. Tu m'as pas fait kiffer. Moi quand je parle aux gens, il faut qu'ils. Regarde, la Renoir, ça se voit, elle est drôle. Elle mange du mafé, la Renoir, c'est normal. Elle mange du banane planta. Non, je rigole, je suis pas raciste. Et t'es de quelle origine? Française. Non, c'est ça, ouais, t'as une gueule de française, toi. Pays de l'Est, romaine, je dirais, moi. Alors, Renaud, je l'ai tué. T'es pas française, t'as des origines. Fais la manche là, tu fais romaine. Dis 1 euro là, c'est à 100% t'es romaine. Il faut que tu bois minimum plus de 200 bières, frère. Et tous les chiffres. 8, 6, 5, 6, 7, 8. À gagner. Un week-end d'Amsterdam, le frérot, il est chaud. Et jusqu'au ce matin, frérot. Et si tu gagnes pas? J'allais dire si tu gagnes pas. J'allais dire si tu gagnes pas, baisse des mains. Après, je me disais, on respecte la dame. Frère, bois de la bière, 8, 6, 7, 6, 7, 8, tous les chiffres. Il veut gagner un voyage à Amsterdam. Pourquoi faire? Hein? Il veut aller boire la bière là-bas aussi. Gagner un week-end. Saint-Tox, lui, madame, je le connais. Un voyage en week-end. Mais qu'est-ce que j'irais foutre à Amsterdam? Ah non, rien à foutre, la dame, elle est bien ici, c'est toi qui est pas bien. Il dort à Gare du Nord, madame. Amsterdam, c'est... Gare du Nord.